Iako su Maj predvidjela smak svijeta, ono što sigurno nisu mogli predvidjeti je kombinacija festivala nezavisnih komunikacija, Dantove božanstvene komedije, kebaba i sudnjeg dana. Koja se simbolika krije iza navedenog? Iza svega navedenog krije se jedna jedina simbolika, kreativnost. Kreativnost je ta koja okuplja hrvatske kreativce, a ove godine na sudnjem danu ima ih preko 550. Točnije, 550 radova bori se danas 21.12. za 13 ordena, 13 kategorija sudnjeg dana. U organizaciji eventa ništa se ne prepušta slučaju. Kao iskusan stručnjak u odnosima s javnošću, koji su ključni savjeti koje možete dati o organizaciji eventa? U organizaciji eventa sve se prepušta slučaju. Sudnji dan je kreativan event, a u svakom kreativnom procesu mora biti malo kaosa. U šalu na stranu, osnove struke i zlatna pravila moramo znati. Sve ostalo pušteno nam je na volju i maštu. S obzirom da sudnji dan rade kreativci za kreativce i njima je taj jedan dan u godini dozvoljeno da se malo zaigraju, provesele, pa možda čak naprave i poneku glupost. Je li kreativnost samo dio vizije eventa ili presudna karika? Na sudnjem danu kreativnost je presudna karika. Zapravo možemo reći da se na sudnjem danu sve vrti oko kreativnosti. Jednako kao što smo prije godinu dana na drugom sudnjem danu imali WC, to je WC u Muzeju suvremene umjetnosti koji su oslikali naši kreativci i drugi stručnjaci, tako ove godine imamo dva mala pod-eventa, ako tako možemo nazvati, a to je brendiranje Mardešićevih ribi i konzervi koje smo u proslavi i prigodi proslave 50 godina Campbellove instant juhe napravili u vrlo limitiranoj seriji od svega 100 komada. Drugi dio, da ne bude sve tako jako kreativno, već da ljudi mogu nešto i pokušati, probati, pojesti, a znamo da ljubav ide kroz želudac, vezano uz našu malu diverziju uz Danteov pakao. Zašto Danteov pakao? Tko god je čitao Dante Alighiera i njegovu božanstvenu komediju zna da pakao, njegov schematski prikaz, neodoljivo podsjeća na kebab. Zbog toga mi smo se malo odlučili poigrati sa Danteovim kreativnim paklom. Opet, zašto kreativni pakao? Zato što oni krugovi kreativnog pakla neodoljivo sve nas kreativci koji radimo u agencijama, koji radimo za klijente podsjećaju na rokove, prve briefove, prve ideje, druge ideje, odbačene ideje, smanjene rokove i sve ono drugo što se dešava u kreativnom procesu kada moramo napraviti neki kreativni koncept, odnosno proizvod za klijente.